Tureka bagara na ihenya nigetha tuthiete. Yes. Tondu muthenya wa Friday tukakarira kuria gugwitwo Makongeni. Thika. Kuria Thika. Yes. Na ni Joy Millers Limited. Twina raha ngano raha kavagara mwivoko ona irio cia mahiu. Wenda kurokera mikorogo miega na kaimati mandathi shavashi. Nie ni ngoda wigire duka-ini yothe hakuhi nawe. Na no wega kwamba gukwira atiriri. Muthenya wa Friday tugakorwo twi kundu kuu gugwitwo Makongeni. Thika. Stage ya bathi kurigania na Madaraka Market, yes. Opposite Enana's Mall. Koguo the cigirira icio ciothe tugakorwo twi na inyue ni tukainirwo ni Samido, ni tukainirwo ni Karaiko Master, tugakorwo na Kamoko, tugakorwo na Mwihaki, Stacy wa Digital, DJ Dibul, T Master, Baby T. Are you ready for us on Friday? Yes, we are ready. See you Thika. Oh. Aya. Thika. Leo tulio Thika ri. Korea kwa my best. Yes. Yes, my dear. Yes, tu Thika ri. Wagweta horo wa birthday. Na birthday kwa ina birthday ya Rigeji. Yes. Na kwari na birthday ya Wangui wa Ndirango. Happy birthday. Yes. Na ndo makewisi muno Rigeji. Pejine ciao. Makimutagagi. Yes. No he mundu wa muicire happy birthday akimunegenagia. Haya. Digwete I was away. Ha mutumia we. Where I was away. While you are away. Ona wakirigwa atiriri. Ukimuicaga birthday yake. What for? Orabia ko wisi mundu birthday ukamwira. Komoruma. Ati happy birthday Rigeji. Riu ni ukurire. Ngai. Riu maundu mau wena mo Todo ene kunyiharanyiha. Wewe tu kunyiharanyiha. Riu no. Uyu rutu akaruri. No aramwira oguo. Wakaruri uyu umwe. Ngai. Aramwira riu we muthuri wambia kwenda atumia. Amwende. Gweciria. Gweciria turete amwirireirie. Ore kuria nyumba. Kumwenda wega. Nune ihinda ria kwenda atumia. Utige kunyana na atumia. Unyitithanie ruriri. Utige kurute. Iyo ni birthday message. Wamanyetwa nikio twakuingatira gite-ini. Mwenao. Tondu waragia muno. Oguo ni turagukania ugicelebrate birthday no. Wimenyerere muno na wambia kwenda atumia. Oje ni hostess. Ndio kona tora miaka mingi akwaragia rume. Ake. Etiga no witu. Kana. Ahoya Ngai amuhe mwana wa kahe. Akore igana tae. Amwathage uguo arenda gwatha arume aria ake. No ukibicira mundu birthday ati oguo we. Birthday kinya rahana tare euro ji. Ajoke bed. Rahana tare euro ji. Oni euro jara ndegete. Arandira mundu happy birthday. Ndugira mundu happy birthday no coke omunegenie. Ni wisi mundu happy birthday no horere. Umwire happy birthday, we love you. No rwabura atiriri. Happy birthday Rigeji. You don't have to. Nikito kinya wisi mundu happy birthday. Amira happy birthday Rigeji. You are now 61. So you are an elder. So I pray to God that you stop fighting women. So Rune birthday message. No, ukahatoka kuira happy birthday. I'm so you are blessing. Nigetha mushara na kuria ume. Ngaragu. Good ya dareda. Good ya. Ikino mundu kiwekaine. Ndagithia kemeigite. Utuwa ngaru mearikania na wakamaikio guo. This is the history. Ne uria. Service yaku ndikwenda ringi. Nina wajoro. Kirori giaku ni ndigutwarithia ringi. Tigana na baba witu wa murima. Natigana na kababa witu. Turi hau tukirorera maundu mau magithie na mbere ri. Mwe birthday-ini. Twi birthday-ini ri. Tutoranaga micamanio mwena uria ungi. Umenye wa munyoro ena guku micamanio yake. Agika ground. Agihura campaign cia skiza ground. Amen opposition. Nake ri wapi nduru ri handu athie micamanio ri live-ini yake
akiandika MP wa Subukia. MP wa Subukia ni wa Biduru. Comment taigana ni muirwo maniriirio guo. Ucio ari thibitari tuthi hari ucio ngi. No, ari horo wa maundu magututeithia. Kwa sababu ndatoi guguteithia riu. Gen Z, munene wa Gen Z, Oburu. Munene wa sisi. Riu ni maronire ni arate. Ni arathukia thimu samanio kwaria maundu matena kuria mari. Riu ndagithia Junet ri arathi kumuheherera. Uria kuga. Arariganirwo microphone yoni. Riu ni araiguika akimwira. Useme huku ndio ulikuwa umekuja kutafuta. Ndio uambie hawa ni makasin. Na uambie kwa Kijaluo. Na kemoja nzire ndaraigwa amuthikiriria. Amna nasema ukienda kuongea useme sisi ni makasin. Na useme hata tunataka kuoa huku. Oje yana wakarinda. Wakarinda ucio rathomera mzai. Buru arogama kwaria ri. Ariganirwo. Omera, mimi anasema kuja. Umesema niwaambie nini? Wote azokira kwa umera bara na gokuya Irani umeiguite. Ngai oya andu itu mareme barini tukamahe pole nyingi muno maskadi maria maraikio riu munene witu wa bururi ri ni aragikumithiririo horo cio muno araiga atia ni uri muno ugo Irani ireka ni agiri ugo America ireka ni agirirwe tige maundu mau timega ona hanini riu andu na nio mena thina marambia kuharurukania nake atiriu horo cio kurugamia atia one time kumakumithia uratuteithia na kigwa kinya ni ca kai maharukanitie nake aya tuyoke ngai rugendo ndu ratukanirie weekend yo yothe finally ri no ase no kuhota ndaigwa ni rahotire turaringire the blues wega piu we urare mwena uri ni godi wa Karona wewe hiyo na wakarinda uthiana ere araria ndiende komisi ase no uthiana ere araigerio njoko ucio mwandiki poem ya birthday you are 61 ri itoe wanjirite ni ariraga aigaga atia hendiria mamurutire oi ni kweti kwenda kwa Ngai ogwo mwatuika muthenya umwe wa mithenya mumenye Ngai ni wariturihiria ma Gato kai nyue mumenye Ngai nyue mwaga muturagira mwana Saturday and now you have turned 62 you are an elder start loving women. She's obsessed with mzai. I mean yes. Very obsessed. Baada kuga amwonaga akiugao habe hayombangu hivyo kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi.